Siyabingelela futhi namuhla sibingelela abazalwane everywhere labakhona. My name is Enigma, brother Enigma. Mina ke namuhla ngifuna ukutshela abazalwane abantwana bakaNkulunkulu about hell, isihogweni, ihogo. Because abantu abaningi lapha emhlabeni uma batshela ukuthi ihogo zikhona, babuza ukuthi wena uke waya na esihogweni. Uma wena ubatshela ngizohogo, uke waya na? So abanye uma sibatshela ngoJesu basibuza ukuthi sike sambona now. Uma sibatshela ngoJesu sike sambona. Abantu bathanda ukubuza imibuzo enjalo. So ke mina isambulo, the revelation uJesu anginike sona, ngizonitshela zona zonke indaba lezo bazalwane. So ke ukuthi umuntu alalelayo aze asikhethele yena ukuthi uyavuma or akavumi, uyakholwa or akakholwa. Okusalayo lapha ezulwini mina ngibonile and ngibonile ngamehlo wami womoya, ngizwile ngindlebe zami zomoya ukuthi kwenzekani lapha ezulwini nalapha ezihogweni. So bazalwane lapha ezulwini uma abantu bafika ku-judgment ne, so babuzwa ukuthi awuzwanga na, azange uyizwe le ndaba le ngesikhathi uhlala emhlabeni. So ngifuna ukusho ukuthi abantu babuzwa about the things they heard. Uma sibatshela angithi balalela, so ke uma bashona bayobuza ukuthi awuzwanga na, angithi uzwile, angithi ubani ukutshelile, angithi umfundisi ukutshelile, angithi abazalwane bakutshelile, angithi umama wakho ukutshelile, angithi ubaba wakho ukukhuzile. Basho kanjalo ezulwini uma bazojaja umuntu, uma ufika ku-judgment throne. Okay, so ke ake sikhulumeni futhi bazalwane about hell, isihogo, because abantu abakholwa. People don't believe that there is hell. People don't believe that there is hell bazalwane. And ngifuna ukunitshela bazalwane, if wena uyasitshela ukuthi usindisile umzalwane, ufanele ukuthi uphile impilo engcwele, ungadlali ngobuzalwane bakho. Ngoba uJesu uthi esitshela abafundisi lapha emhlabeni ukuthi uma bashumayela bangatsheli abazalwane ukuthi uma usindisiwe uzangena ezulwini. uJesu athi singatshela abantu amanga. Sifanele ukuthi sibatshele ukuthi basindiswe so that amagama wabo azobhalwa ezulwini, hayi ukuthi bazangena. Amagama wabo azobhalwa ezulwini, and then ke bona bafanele ukuthi baphile impilo engcwele, baphile izwi la emhlabeni. If bangaphili impilo engcwele, amagama wabo ayasuswa ezulwini, then mabashona baya ezihogweni because bebangaphili intando yakaNkulunkulu. So ke lapha ezulwini kufuneka ubungcwele, holiness, ubungcwele bazalwane. Uma wena usitshela ukuthi umzalwane, ungayi esontweni ufake iskipa sebhola, t-shirt, soccer t-shirt, usitshela ukuthi wena uthanda iPirates, uthanda iChiefs, uthanda Manchester or what. Ungayi esontweni ufake i-t-shirt ye-soccer. Okay, ngiyandlula lapho. Asikhulumeni ke bazalwane about hell. Abantu abaningi mabaqeda ukushona bathi baya ezulwini, nalaba abangasindiswanga bathi baya ezulwini. Ayisebenzi kanjalo bazalwane. Kunabantu abasindiswanga next. Umama wakhe usindisiwe or umama wakhe uyasonta, then abantwana bakhe basitshela ukuthi no, ngasendlini umama wethu uyathandaza. Yebo, kuthandaza umama wenu, hayi wena. So everybody ufanele ukuthi asindiswe because everybody ngaphakathi kuwe kunomphefumulo, kunomoya wakaNkulunkulu ngaphakathi kuwe. So umoya loyo ufanele ukuthi usindiswe, ngoba uma ushona umoya loyo uyoma le in the judgment throne. So uyobuzwa lo moya loyo, and lapha angeke usitshele ukuthi ubaba wakho bekumfundisi,
or wena azange uzwe ivangeli. No, ayisebenzi kanjalo. Abayilaleli ezulwini indaba le yakho ngoba uma ukhuluma bona they know anything about you. So nayi indaba. Uma umuntu aqeda ukushona angasindiswanga abazalwane, uma ushona ungasindiswanga, amademoni ayi-2 ayeza azothatha umoya wakho. Sometimes amademoni akizi, uthathwa nje umoya wakaNkulunkulu, uyakuthatha with a second or 2 seconds khona lapho, just very quick. Umoya wakaNkulunkulu uyakuthatha and awumukisi ezulwini ngoba wena awusindiswanga, umuntu nje. So umoya wakho uyathathwa ufakwa outside the gate of heaven, ezulwini kodwa ngaphandle, not in paradise, ezulwini ngoba indawo leya yonke ibizwa izulu, heaven, indawo leya yonke. Angithi la this is earth emhlabeni, lapha kusezulwini, indawo yonke. So lapha ezulwini there is a kingdom of God and a kingdom of hell lapha ezulwini. Okay, so umoya kaNkulunkulu uthatha laba bantu abashonile bangasindiswanga ubafaka ngendleleni. Kunendlela lapha esidudla, indlela enkulu bazalwane. Isidudla kungandlula ngathi it's a highway la kundlula imoto ezi4 eziya phambili, 4 ngale eya phansi. Angithi yabo ama-highway amakhulu afana nalawo la kunendlela ezi4 eziya phambili, 4 eziya phansi. Angithi wabo kusho ukuthi it's 8 lanes. So ngikhuluma ngale 4 yemoto zingaya phambili. Angithi wabo ukuthi indlela esidudla. So ke kunendlela enjalo lapha ezulwini. Manje angiyazi ukuthi la phansi la it's a pavement or iskontiri, tie road, angiyazi, kodwa ke indlela, because kugcwele abantu lapho, kugcwele abantu abashonayo every day. Ubona nje abantu. Uma ubheka aside uyabona kunotshwani, izihlahla, izindlu azikho lapho, kusesigangeni, akunandlu, akunanix, indlela nje. So abantu bahamba kule ndlela leyo uma baqeda ukushona bangasindiswanga. Umoya kaNkulunkulu uyabathatha ubafaka kule ndlela leyo. Mabafika kule ndlela leyo bahamba bangagqokanga. Everybody is naked kule ndlela leyo. Akunamuntu afake icathulo lapho. Akunamuntu afake iskipa or ubhruko kanjani. Bahamba bangqunu, naked. Abantwana abancane 5 years, 6 years ukuya phezulu, 4 years, nabantu abadala, everyone ashona angasindiswanga bafakwa kule ndlela. Bonke bahamba bangagqokanga. And akunamuntu abheka lona ukuthi lona unonile, lona uslender, lo unjani. Ayikho into enjalo. Everybody ahamba kule ndlela leyo. Uma ubheka ubuso babo uyabona ukuthi labantu bathukile, bonke bathukile, because babonile ukuthi bashonile emhlabeni. So uma basibona sebalapho kule ndlela leyo, imicabango yabo iyabatshela ukuthi manje ke uya ezihogweni. So uma bahamba kule ndlela leyo, everybody uthukile, uyacabanga ukuthi yo manje ngiyaphi. Akunamuntu abuza lo omunye ahamba on your left or on your right ukuthi indlela le iyaphi. Akunamuntu akhulumayo lapho. Abantu bamangele, bathukile kakhulu, and everybody uyasitshela ukuthi ngishonile, ngibonile emhlabeni ukuthi ngishonile. So sengila, indlela le iyaphi. So uma basibona bahamba bangagqokanga, ivalo labo liyabatshela ukuthi uya ezihogweni. Sazana bazalwane. So labantu la bahamba kule ndlela le, bahamba abakhulumi, ababhekani ukuthi lo unjani, ababhekani, bonke bathukile. Bazibuza nje ukuthi why sihamba la singagqokanga. Bayazibuza ukuthi why bahamba lapho bangagqokanga. Bayazibuza futhi ukuthi sifike kanjani la, kukuphi la. So ke ngalesikhathi le akunamuntu amaye, balokhu bahamba. So uJesu athi bahamba 2 hours to 3 hours, balokhu bahamba naked. So kunala kunebrogo, ibridge. Ibridge le isentabeni, into engathi intaba. So intaba le
inembobo, something like a bridge, something like a tunnel. Abantu bandule njengezimoto uma zindlula entabeni la kuyenzwe i-tunnel ukuthi imoto zindlule. Naleyo ndlela injalo, ininto engathi i-tunnel. Abantu bangena lapho kule ndlela leyo ehamba ngaphansi entabeni, bangena kule tunnel le, bangena bahamba. Mabangena kule tunnel kuba mnyama, kuleyo tunnel kumnyama ngaphakathi, kodwa akunamuntu azothi yena uyayema abheke ukuthi kwenzakani, uyasaba ukundlula. No, abasabi, bahamba because baningi. uNkulunkulu akabavumelanga ukuthi kube nomuntu azoma acabange or acabange ukubuyela emuva. No, bonke balokhu bahamba. So bahamba kule tunnel. Uma bavela ngale, uma i-tunnel iphelela la, mabavela ngale babona ukuthi sekumnyama mstandi, kodwa before bangena kuleyo tunnel bekukhanya ngale. So uma bahamba ngaphansi kuleyo tunnel kumnyama phakathi kuleyo tunnel, kodwa mabavelela ngale makufanele ukuthi kuvele ukukhanya, futhi ukukhanya akusekho, sekumnyama, and baqala lapho ukuzwa ukuthi kuyashisa manje, kunomshiso kuleyo ndlela. Once nje bavelela ngale kuleyo tunnel bayezwa ukuthi manje kuyashisa, manje kufuthumele, kodwa kufuthumele kabuhlungu, kodwa abakhoni ukubuyela emva. Bazalwane, ngifuna ukuthi ningizwe kahle, abakhoni, bayaqabanga ukubuyela emuva, kodwa amanyawo wabo aya phambili. Bamangele ukuthi amanyawo la ayenzani, amanyawo aya phambili, and uma bezwa ukuthi kuyashisa la, mabadawuthi bafuna ukubuyela emuva, amanyawo wabo ayenza ukuthi basheshe baye phambili. Bayafuna bazalwane ukubalekela emuva labantu laba, kodwa indlela leyo bahamba kuyo icontrolwa uNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uyayicontrol. Akunamanyawo abantu azobuyela emuva. uNkulunkulu ukhulume nemizimba leyo, and imizimba leyo ilalela uNkulunkulu. So wena ungena kulo mzimba loyo ngomoya, uyangena njengomphefumulo, ungena kulo mzimba loyo. So umzimba loyo wenza njani? Uyaphila, then ke usebenzisa umzimba loyo. So umzimba loyo akusumzimba wala emhlabeni oloyo kade uphuza utshwala ngawo, uya le ngawo. Umzimba wakho walapha emhlabeni usele la emhlabeni. Angithi wena ushonile? So umoya wakho uyathathwa ufaka komunye umzimba. So umzimba loyo awucontrol uwe, ucontrol uNkulunkulu, ulalela uNkulunkulu. So amanyawo lawo ayakuhambisa, afana nemoto, ayakuhambisa akumukisa ezihogweni. So abantu baqala bakhala because bamangala ukuthi amanyawo la ayenzani, ngoba ayabahambisa and ayenza ukuthi basheshe ngoba kuyashisa manje. Bazalwane, abantu baqala lapho kumemeza, bamemeza abantu, bamemeza, kodwa balokhu bahamba. Mabalokhu bahamba babona kumnyama nyama endleleni, ngapha ngaku left nangapha ngaku right amabhodi njengama road sign, amabhodi la abhale hell. So abantu mabafunda babona ukuthi kubhalwe hell, bazalwane, bakhala kakhulu manje ngoba bayezwa ukuthi kuyashisa la bayakhona, kuyashisa. Abakafiki, bayaya, kodwa balokhu basha kancane. Kune heat lapho, kumnyama kodwa kune heat, kodwa abayazi ukuthi umlilo ukuphi ngoba bezwa nje i-heat and kumnyama. Bahamba, mabalokhu bahamba bezwa umsindo wabantu abamemezayo, kodwa lo msindo loyo ukude. So bayezwa ukuthi kunabantu abamemezayo baningi, billions. It's about 8, 9, 10 or 12 billions zabantu, ngoba bazalwane, ezihogweni kugcwele ukundlula ezulwini. Ezihogweni kugcwele ukundlula ezulwini, kodwa uma ufika ezihogweni ispace sikhona for everyone. Angiyazi ukuthi iyenzeka kanjani indaba le, ngoba abantu bangapha ama-billions, kodwa ispace sikhona. Everybody afikayo ispace sikhona. Sazwana bazalwane. So bahamba labantu, uma balokhu bahamba kunala babona kuvela into e-red, angithi kumnyama. So kuvela into e-red, kula kunomgodi khona, bayongena kulo mgodi loyo. So umgodi loyo uvulekile, umgodi loyo yinto enkulu
soccer ground la sidlalela khona ibhola egroundini. Angithi niyabona ukuthi iground ingakanani la kudlalelwa khona ibhola, iground inkulu kanjani. So umgodi loyo umgodi olingana neground yesoccer, kula abantu bazongena khona. Abantu mabafika lapha bayaziwisela bona baya bagijima bafike bazobuyisela. Uma bawela phansi, uma baya phansi, mabafika phansi bayabona ukuthi isihogo zinkulu, into is like the world. Bayabona ukuthi singene lapha embobeni, inkulu imbobo leyo, kodwa mabafika phansi babone ngathi isingathi ilizwe, into enkulu nje isingathi kula emhlabeni. Sazana bazalwane, kodwa okusalayo izindlu aziyo ezihokweni, izindlu azikho. Kufana njengabantu abasebenza emayinini, bangena baya phansi, mabafika phansi kunendlela eziya le nale, ziyenziwe abantu abasebenza emayinini. Nalapha ezihokweni kunjalo ke. Abantu baya le babaleka, kugcwele umlilo, every kind of fire, ngoba umlilo walapho awufani. There are different kinds of fire laphaya. Kunabantu abashiswa ivolcano, kunabantu abashiswa umlilo, kunabantu abashiswa i-oven, kunabantu abalungwa yinyoka, abanye badliwa igundwane, abanye badliwa yibungu zalapho. Kunento eziningi, nezinja zikhona futhi ngasezihokweni, kodwa izinja lezo asizinja zala emhlabeni, izinja zalapho. Nenyoka inyoka zalapho, negundwane igundwane zalapho, akusiyingundwane zala. Uyabona nje ukuthi igundwane le, kodwa likhulu lilingana nebhodo. Igundwane ezinkulu ezilingana nekati, ikhethi. Igundwane esikhulu zidla imizimba labantu abalokubasha. So ke labantu bahamba bazalwane, bahambe bafike bazibuyisele bona. Mabafika emgodini bayaziwisela, ababuzi ukuthi kwenzakani, bayaziwisela ngoba bayezwa ukuthi uwo lo umgodi. Bayabona ukuthi okay, this is the entrance. Bayabona ukuthi kungena nala. Mabafika lapha bayaziwisela, bacabanga ukuthi mabangenile bayosha baphela. Angithi bafika abayazi ukuthi ezihokweni kunjani. So bacabanga ukuthi mabawela ngaphakathi bayosha bafe, kanti lapha ezihokweni akunamuntu azofa. Uyasha umzimba wakhe, inyama yakho iphele, kusala amathambo. Makuqeda ukusala amathambo, uloku uyamemeza kulawo mathambo lawo, ngoba ubona umuntu kusela amathambo, something like a skeleton. Kodwa uma ubheka between the chest, around the heart, uyabona ukuthi nanguya umoya walomuntu, inside the bones, inside the skeleton. Ukhona ukubona umoya womuntu ukuthi umoya womuntu, kanti into enje ukhona ukubona between inside the skeleton. Afterwards kuzovela inyama, umzimba omunye uvele inyama ivala amathambo. So kumuntu futhi uyaqala uyasha, uyamemeza, inyama iphele, kuvela amathambo, kuvele enye inyama futhi. uJesu athi kuzoba kanjalo forever. So abantu bawela bazalwane, and lapho ezihokweni before bangena kunamadimoni amile ngaphandle abamele abantu abafikayo. Amadimoni lawo afana njengamasoja, bafana njengamasoja walapho, ingathi ama-security alapha abagade abantu abafikayo. So amadimoni lawo into ingathi ama-dry shoulder, ama-vampire, ingathi abantu kodwa babade, banamandla. Abafakanga icathulo, ubona amazipho wabo amade, imino yabo yizandla, imino yamanyawo, amanyawo wabo amakhulu, amadolo amakhulu, inhloko zabo zinkulu. Bayahleka abantu mabafika ezihokweni, amadimoni ame lapho embobeni la bazongena khona, there by the gate of hell, la kunomgodi khona. Amadimoni ame lapho amaningi, angiyazi ukuthi ngizathi amangaki, amele abantu abafikayo. Abantu babafika baloku bakhala beza baningi, amadimoni ayabahleka. Amadimoni ayabahleka ngoba babona ukuthi nishonile ke, dala niphile emhlabeni nidla kamnandi. Thina amadimoni lapha ezihokweni asinakudla, uNkulunkulu akasinikezi ukudla, so ke sizodla inyama zenu.
Amadimoni ayahleka abazalwane, ahleka abantu abashone bangasindiswanga. Mabafika ezihokweni bamangala ukuthi yo yini lezi, babona ukuthi yo amadimoni la abakhona ukubuyela emuva. So everybody afikayo kule gate leyo, uma wena umuntu wesifazane ufika kule gate le uzongena ngasezihokweni, uma babona ukuthi okay ufake i-hairpiece enweleni zakho, kusho ukuthi wena ushone usuka emhlabeni kade ufake ama-hairpiece enhlokweni yakho, umzimba wakho womoya uza ngalawo ma-hairpiece lawo. The way angithi uma usibheka in your mirror ubona omunye umuntu agqoke njengawe, angithi so-ke kodwa akusumuntu, imirror ibonisa isithombe sakho, angithi. So the moment ushona emhlabeni uhamba ngalesithombe leso, njengoba wena usibhekile in your mirror esibukweni. So uhamba ngalesithombe le, uhamba olokunjalo, umoya wakho uhamba olokunjalo. Uma ushone ufaka ama-hairpiece uhamba ngalesithombe leso esivelayo in your mirror, angithi wabo. So uma ufika lapha ezihokweni before ungena ngasemgodini, amadimoni mababona i-hairpiece bayakulanda. Amadimoni bayakulanda, bakubambe ngesandla, bakumukise phezulu, bakushaye phansi, bakubambe bakumukise phezulu, bakutsiphe, bakudabula inyama, bayakunqwaba ngalamazipho, bakunqwabe, bakukhipha amehlo, bakukhipha inwele, basuse isikhumba sakho. Uma lokhu khala bahleka bathi kuwe shut up, shut up, basho kanjalo, bathi this is hell. Bathi la kusezihokweni kade uphila kamnandi emhlabeni. Bazalwane, amadimoni basiyazi. Amadimoni angiyazi ukuthi what kind of people are those. Bayazi amagama wethu kodwa bahlala ezihokweni. Kusho ukuthi every time bayasibona uma silokhu siphila emhlabeni, ngoba uma ushona abakubuza ukuthi ubani igama lakho, bakubiza ngegama, baliyazi igama lakho, bathi woza la. Uma lokhu khala bathi woza la, umama wakho kudala akukhuza athi uye esontweni ungafuni, woza la. Why ubungayi esontweni? Uma uthi yo angithi uyasha, uthi yo bengingayazi, bathi ubungayazi, angithi umama wakho kudala akutshela ukuthi uye esontweni, woza la. Mawufika la bazalwane, bakubambe isandla sakho, bakubeke phansi, bakunyathela ngenyawo labo elingaka, inyawo elikhulu bakunyathela ngalo idimoni, bakugwaze, baphethe insimbi ezinkulu. Angiyazi ukuthi ngizathi intweni, izinsimbi ezimangazayo, izinto zabo balwa ngazo lapho, akusizinto zalapha emhlabeni, ezabo, they are special for them. Bayakugwaza before ungena ngasezihokweni, bakugwaze, bakunyathele, bakuphula amathambo. Uma wena ubona ukuthi yo ngiyafa, awufi. Mabaqeda ngawe bayakubamba bakuphonse uwele ngale ngasemlilweni. Mawufika ngasemlilweni, umlilo uyakushisa, kunamadimoni amanye futhi ngaphakathi, bazodila ngawe, bazokushaya every day. Amadimoni azokushaya, amadimoni bazalwane amaningi. Mina ngiyazibuza ukuthi silokhu sithi abantu baningi lapha emhlabeni, asiyazi nix. Amadimoni andlula abantu abaphilayo emhlabeni, amadimoni amaningi. And then ngizwile uJesu athi amadimoni akaSathane, they are more than 1 trillion. So you can think about it, abantu abandlula 1,000 billion, which means it is 1 trillion. Baningi bazalwa, amadimoni baningi, abantu abaningi amadimoni, angiyazi ukuthi kanjani. Badla inyama zabantu abalokubasha. Uma lokusha bafika bakubambe, bathatha inyama yakho emzimbeni bayidle, olokubhekile badle inyama yakho, badonse inyama, angithi uyasha. Manje singathi uba inyama manje, badabula inyama yakho lokubhekile, badle. Abaqeda bakapa ngembazo, inhloko yakhe iwele le. Uma inhloko yakhe iwela le, ikhala iloku ilapha ya umzimba wakho la. Inhloko ilapha kodwa iyakhala. Mayiceda lapha inhloko bayekhaba ilowela le ekudeni, umzimba usala ungananhloko lapho. Bayazi ukuthi uma inyama yakho iphela uzothola enye inyama futhi izovala amathambo wakho, and le nyama le iza nenhloko enye futhi, uwe loyo usha forever. Lapha bazalwane
ezihokweni kubuhlungu. Amademoni bafika bakukhipha isandla, basikhiphe basiphule uloku ubhekile, baphule isandla sakho basiphula, babaqede bakubonise sona nasi isandla sakho, basidle amathambo akhona balahlela phansi, bakushiye unganasandla. Ukhale kakhulu, isandla sakho basikhiphile basidlile, ngapha uyasha, inyama yakho iyaphela umlilo, mawuqeda uthola omunye umzimba futhi. Into eyenzakala lapha ezihokweni. So bazalwane, ngasezihokweni kunabantwana from 4 years upwards, abantwana abasindiswanga, abantu abamnyama, abelungu, Chinese, Indians, every children. Kunabantwana bakhala, nabantu abakhulu bakhala, nabantwana laba abana 14, 15, 16, ama-teenage nabo bagcwele, everyone. Abelungu, abantu abamnyama, akunamuntu akhuluma nomunye, into bayenzayo nje ukukhala. Abakhona ukubuzana ukuthi wena ubani igama lakho, uphuma kuphi, ulethweni. Abakhulumi abantu ngasezihokweni bazalwane, bayakhala, into nje ebazoyenza forever. Ngoba umlilo loya ubukhali khali awufani nomlilo walapha emhlabeni, umlilo omangazayo. Uyabona ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi ayenza umlilo lo bekakwatile ngoba umlilo lo awudlali bazalwane, awudlali. Kodwa into emangazayo amademoni abashi bona, angithi bona baphila lapho, abashi, bafana nathi lapha emhlabeni. Asishiswe ilanga, angithi sihamba ngaphandle, kodwa inhlanzi iphila ngasemanzini, thina siphila lapha emhlabeni. Angithi nalapha ezihokweni amademoni aphila lapho. So kubo abashi, umlilo loyo awubashisi. Umlilo loyo ufana nje nomoya, something like nothing. Abashi ngoba bahlala lapho. UJesu athi bazosha the time after rapture, amademoni azosha ngalesikhathi leso, khona manje abashi. So-ke bazalwane, kunomunye usisi lona umile uyasha, ume nabantwana bakhe abayi-2. Uyabona ukuthi labantwana bancane, they are under 10 or under 8 or under 7, bayi-2 labantwana. So angeke ubone ukuthi abafana or amantombazana ngoba bayasha, imizimba yabo ishile, nomama wabo uyasha. Umama lo uyakhala, abantwana bayakhala, bame la phambi kwakhe umama lo. Abantwana laba babuza umama wabo ukuthi why kathi angabamukisi esuwintini. Abantwana bamthuka, umama wabo uyakhala, nabo bayakhala, bonke bayasha. So labantwana bayasha, bafuna umama wabo abancede. Umama wabo nabo uyasha, ufuna ukuncedwa naye. So labantwana bathuka umama wakhe ukuthi why ubungasimukisi esontweni mama, why ubungasimukisi esontweni, khona manje siyasha because besingasonti. So angiyazi ukuthi umama loyo ushone kanjani, ukuthi ubulelwe nabantwana bakhe or yena uzibulele nabantwana bakhe abayi-2, angiyazi. Kodwa ingathi bashone ngesikhathi esi-1 ngoba bame endaweni eyi-1, bayimile, they are 3, umama lo nabantwana bakhe bayi-2. Yabo. So uJesu akasitshelanga ukuthi babekwe yini la. Sibona nje ukuthi abantwana babuza umama wabo ukuthi why kade angabamukisi esontweni njengomzali. Why? Bayakhala, bayambuza, bayamthuka ngoba akakhona ukubakhipha ngasemlilweni, naye umama lo ufuna ukukhishwa. Sazwana bazalwane. So ngasezihokweni kubuhlungu bazalwane. uJudas Iscariot okhona ngasezihokweni, amademoni bambekile phezu kwetafula, kunetafula eyenziwe ngensimbi. Itafula leyo i-red, ibomvu, i-red, iyashisa. Bambeke lapha amademoni, uyasha, baphethe imesi labazalwa lamademoni, balokhu bahlaba uJudas Iscariot. Bathatha imesi enkulu enamasaha, imese le bamuvula inhloko, bayivula la in between ngaphezulu, bayivula kabi nje inhloko yakhe, bayifaka imese, bayivule, bathatha amascorpion, bafaka ngaphakathi amascorpion ukuthi azomudla ngaphakathi, bafaka amascorpion ngasenhlokweni yakhe, soka la bayivala futhi. Iscorpion zimudla ngaphakathi enhlokweni yakhe, uyakhala. So uJesu akhuluma athi lo uJudas Iscariot, it was my disciple, his name is Judas Iscariot. Bazalwane, ezihokweni ziyabuya bazalwane. Abantu abadakwayo uma sibatshela ukuthi basindiswe, abafuni ukusindiswa. And lapha ezihokweni kune-department yamadakwa,
Banikezwe everybody unikezwa ibhodlela ukuthi aphuze, and ngaphakathi kule bhodlela baphuza acid ephuma kulamabhetri wemoto, baphuza wona ama-acid, baphuza bangafuni. Amadimoni abatshela ukuthi take, drink. Angithi kade ophuza emhlabeni, banikeza everyone ibhodlela yakhe, bathi phuza, babanikeza ibhodlela. Abanye babanikeza isigarethi. Mawuthi uyabheka ukuthi isigarethi esinjani, akusiyo isigarethi sala emhlabeni, iminwe yabantu. Amadimoni akhipha iminwe yabantu abalokubasa, banikeza abantu, bathi bhema, bakunikezwa umuno efinger, umuno womuntu, bathi ubheme. Uma ubeka into le emlomeni wakho, emlomeni uthi uyabhema, ubhema ngoba akusiyo isigarethi. So amadimoni athi bhema, babanikeza into le, mababeka emlomeni la, angithi into le iyashisa na, mababeka emlomeni ishisa imilomo yalabantu, imilomo yabantu iyawa iwela phansi. uJesu athi this is what they were doing on earth. Bebabhema every day, every hour, bebabhema isigarethi, bebabhema insango. Every hour bebabhema, bekumsebenzi wabo ukubhema. Laba abaphuzayo uJesu athi bebaphuza every day baphuza. Akasho ukuthi every weekend, athi every day. So bazalwane, ezihogweni kuyabuya, ziyabuya. Amen.